Aye, Vatsonga va ka hina I manyanga ndzi ta kombisa sungula mi nge se subscribe-aku kombela mi subscribe a ni cheka swin'wana ka this YouTube channel ni kuma ku 72% from last year this year ya vanhu va vona ku content leyi ni endlaka I vanhu lava nga subscribe-angiku. The only subscription ti huma ka vanhu va 27%, I think 7 yeah nga ti khoma lani sinele ni realize ku vo tala mi subscribe ni kombela mi subscribe when I'm ka weekend leyiwani planning something kombela mi tiphina kahle. Be safe, try by all means to be safe. Ku ta tlhela na n'wina le Darras Lodge 24 ma mi nga swi tivi hi ti 24 hi na meeting wa ka Gaza lokulukumba jikelele wa lembe ya tiphina a Darras Lodge le ka Malamulele Mavambi Malamulele and I'm one of the organizers. Ni ma ashora ku kutana ndi leswi nga ta humelela laha a mi se tshama mi swi vona kun'wana so mani nghena ka leswi ni nga endlela video leyi ni endlela so tolo ni yingiseli conversation yin'wanyana ya Mhayivava na Raymond Nyathi la Raymond Nyathi a nga kungula aku vanhu va le Giyani va teka music wa mina va ti endlela ti music video va teka music wa mina va ti endlela switori ni la ku va suwa I khale va kha va swi endla na hanyi ngopfu Giyani va hanya so vanhu lavawani se ntsundzuka swin'wanyana swi tala ku humelelo loko ni kha ni endla sweswo music ni nga ni ti endlela ku swona loko no za ni khumba ku vulavula hi General Muska ya suka ta byeriwa ku stick to swa hala ka n'wina swa hala Giyani I tshika swa le Bush ya swa hala ka n'wina hina hi tingheni ta hala ka n'wina nangu mi nga tingheni ta hala ka hina se ni lava ku twisisa hi ku hi matwisiselo ma n'wina na ma mina kahle problem yi nga va yi ri kwihi u nga va ku ri problem yo powerhouse ya music wa Xitsonga yi le ka Malamulele ni vula ku a hi swi leswi hi nga swi debate-aku sweswo swi leswi swi nga yi le Giyani Malamulele kahle yi le Limpopo leswi swi leswi hi nga swi kanetaku because majority of the artists to huma side reriya the dominant artists to huma side reriya even the leaders currently to huma side reriya vo tala lava lui a tivekaku ngopfu ka side ra le Bush I General Muska so ni la ku twisisa ku why va le Bush ba because hina hi se tshama hi Mhayivava ni xona munhu loyi nga tshama byela Mhayivava loko a kha analyze music kumbexani loko va kha vulavula hi music wa Xitsonga va ku stika to music wa le Bush even na radio station ya ka Munghana Lonene majority ya vanhu va tirhaka laha vanhu va le Bush a ndzi tshama ni twa na complain na yin'we yi huma ka Mutsonga wa hala ka hina a ku yes Munghana Lonene yi tele vanhu va le Bush no but then I vanhu va le Bush lava va nga na problem na vanhu va le Giyani and a hi ro sungula but anyways ku ni nga swi leswi ngopfu na ku mi twisa ngopfu na ti-parts leti important ka conversation liya yona ni ta mi likela yona laha hansi mi yingisela hinkwayo ivi se ni tlhela ni kombela ku na n'wina mi nga ku voneni mi ni byela ku problem ya Raymond yi le kwihi problem ya vanhu va hala Bush yi le kwini vanhu va le Giyani na ya vanhu va le Giyani loko ri va kona va nga na problem na vanhu va le Bush yi le kwihi and mind you leswi swi vulaku Nyathi swa ku teketeliwa tinsimu ta yona ku endliwa nghoma ku endliwa ti-music video yi vula TikTok ti-video leti ta ka TikTok yesa so na rin'wana ra ameni la nga ni la na titya tin'wanyana ti nga tala kwala ka TikTok se yi vulavula hi tona tinsimu letiya loko yi ku mi teketela tinsimu ta mina va le Giyani mi endla ti-music video mi ti endla mina loko na ku kula ne swa twisiseka ku na ku kula but na hela ni ti vutisa ku why yi show yini ku lava vanhu va le Giyani kwa TikTok na vanhu va le Bush va endla tinsimu
so swi endla ingaku vanhu va le Giyani a ku ri target. It has always been a target for him, so he wanted an opportunity, a golden opportunity, which was given to him on a silver platter by TikTok. Ya ku sita lumbeta vanhu va le Giyani. And ya tikomba ku nyimpi leyiwani a hi nyimpi ya sweswi, and a hi nyimpi leyi ya munhu loyi a swi vulavulaka swi huma ka yena individually. I nyimpi leyi kusukisela khale hi ku twisisa ka mina yi nga kona between va le Bush na va le Giyani. And I think swin'wana ni nga tshama ni to conversation yin'wana ya Xitsonga, ku Xitsonga lexi tsaliwaka hi mhaka xa hala Giyani a swi vuli ku xo xa right, and that I believe is true, because xivutiso i vo mani va nga sungula ku tsala tibuku. Okay, so a va tirhisa Xitsonga xin'we. Xitsonga lexi ya xi tirhisiwaka laha hi lexi xa vanhu lava nga sungula ku tsala tibuku, so that's the reason why ku tirhisiwa xona ku tsala. Swi yo endleka ku vanhu lava va tsala tibuku va huma masayiti ma ku hala ka hina. That's why mi kuma ku na hina hi vulavula Xitsonga lexi xi nga va ku xi tsariwile, mara a swi vuli ku leswin'wana swi wrong ku ya hi mina. So I'm gonna leave the comment box open for all the opinions. Tsantsana ti nga vi na nhlamba. The only thing lexi ni yi zondaku i nhlamba ntsena. That's why the comment ti nga ta hlamba. Loko ku ri wa kanetana na mina hambi wo ni rhuketela mara u nga tirhisi marito ma cursive, I don't have a problem. Mara nhlamba ntsena. Ku na marito man'wanyana ma nhlamba ni nga ma lavi. But anyways, hi leyi conversation liya ya Mhayivava na Raymond ta tsemelela lomu ka ti-part letiya ni twa ingaku kumbexani tito ti nga relevant ngopfu to this conversation, ivi se n'wina hi n'wexe mi ta mi ya yingisela liya ka channel ya Mhayivava, ivi na le ka yona mi fika mi subscribe, ivi se loko se mi hete ku yingisela laha mi commenta matitwelo ma n'wina ku kahle yi ye kwihi problem a xikarhi ka vanhu va le Giyani na va le Bush. Hayi xapyap. Nta kombela ku hambi hi wehe video yeleyo u nga yi endla yeleyo ni ta komba u yi stopa na komba u yi stopa, kutani la futhi hi tlhe futhi hi kumeka hi va na meeting futhi mina ha ri ndleleni ya ku vonana ni vanhu va le Giyani lava tlangaka hi tingoma ta mina. Swi nga ze swi va ngcono ku nga ri na munhu loyi a tekaka xividiywana hi mina. Loko me ni ta lava ku tekiwa xividiywana hi mina ni ta kuma munhu a ni teka, ni nga kota ku swi endla swilo leswi mi swi endlaka na nkingha na swona. Mi ni tirha katara almost every day, wa ni twisisa, ni nga endla swividiywana swa ku tala ku tlula xexo. So ni kombe ku u stopa ku tala swa ku tlhe futhi va na meeting mina wehe, because loko se u toucha vanhu va le Giyani meanwhile va ni vavisa vanhu va le Giyani vo phela ro endla swilo va nga ni byeli, and mina hala ku vonana na vona vo endla swilo njhe ndo va buka, mara nda hala ku vonana na vona 9 and ni ta va kuma nga ta vulavula kona. And leswi na ku byela ntiyiso, loko u kota ku twisisa ku social media yi tirha njhani u ta swi twisisa. Swilo leswi nga mi swi vulavulaka swi endliwa hi TikTok, ma twisisa. TikTok i app leyi tirhaka swo fana na sweswo. Vanhu lava a hi fanele u lwisana na vona i vanhu lava tekaka music wa wena va endla mali vona. Vanhu lava endlaka swividiywana hi music wa vona a va na nandzu. ku na munhu wa so, ku na sesi wun'wanyana a yimbelelaka risimu ra ku a ndzi mi lava mi nga ni lavi, and then ku na wun'wanyana futhi a ri yimbelelaka a ri na sesi wun'wanyana, wa ni twisisa, va ri mbedweni. Ku na wun'wanyana futhi a yimbelelaka risimu rin'wanyana futhi leriya ra ganga mina ni ta ku tendera. Hinkwavo va ti vonakarisile, mara na wun'we wa ku ni fonela a nga kona, ene swi ti komba loko ni cheka nyana nga ku va tshama Giyani. So swi kahle ni ri me na ti-connection Giyani, eGiyani nda ku tiva, ene Giyani tshamile Giyani na ni tihomu futhi vuhehli, wa ni twisisa Munhu Khensini
ya ni kombela u xi khansela xivhidiyo xexo u nga xi endla siku leriya u nga ha endli xin'wana. Endla ku sungula ni hlangana na vanhu lava va endlaka etinghoma ta mehe ene ku na swivhidiywana swa ku tala ni nga na swo laha ene munhu i ti vonakarisile leswaku yehe a actor ka risimu ra so leswaku a ngo ri actor ku va nga vonaka wa vonaka ka xivhidiywana swa ku lweyiwa ku na munhu wa so ku na sesi